for Goa government medical health care services. आम सोदा या सरकाराक टिका कोताय की आमगेलो बाणालेचो हेल्थ मॉडल आणि दिल्लीचो हेल्थ मॉडल हो जावन आहा वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया. आणि आज आय एम प्राऊड हियर टू से that Benaulim leads the way for healthcare in Goa. And why Benaulim is because of our intentions and our fight with the government continuously to make sure that we get such facilities. आज सांगपा खुशाल काय बोगता हेल्थ केअर युनिट हे जे तुम्हाला बोर्ड चोयताय ही जी मल्टिपल सर्विसेस डायलिसिस सेंटर डेंटल ओपीडी आणि एमर्जन्सी केअर युनिट 24 आवर्स ह्यो तीन गोष्टी एक मॉडेल करून आमगे बाणाल्यान आम्ही आज जे हेल्थ केअर युनिट थ्रू गोवा गव्हर्नमेंट आम्ही घडून हाडला. दॅट मीन्स वी हॅव प्रूव्ड दॅट बेनावलीम इज लीडिंग द वे फॉर रूरल हेल्थ केअर डेव्हलपमेंट. अँड आय एम थँकफुल टू द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. I am thankful to the entire team out here. I would specifically like to take a few names. Dr. Pooja Madkekar, Director of Administration, DHS and Under Secretary Health. She has been very instrumental in getting things executed. Dr. Rupa, she also has been very instrumental. And Madam Sushma Saini, who is over here, who has been very helpful. Dr. Nixon, who has been very supportive. जाली जाय ती ओजोत जात मुगेली हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, जायत ओजोत जात मुगेली चीफ मिनिस्टरा कडेन, पूण ह्यो सगल्यो ओजोत्यो गोंयचे पासत. 2023 आखे वर्स गेले, 2024 आखे वर्स गेले आणि 2024 December 1st we opened up our first dialysis center of 2 beds in a sub health center. That is also history in Goa. Sub health center and dialysis unit म्हणायचे ओपन को नाही. 2 वर्स जगोन सरकाराकडे फाईल मूव करून विदाउट लुजिंग द होप सद्दां कितें ना कितें आडखळ येताल्यो. 1st December 2024 we inaugurated the dialysis unit at the Carmona sub health center. सगळी टीम थिंग आसली आणि that unit is successfully running. Around 9 patients we have over there. That unit is full. तेन्ना आमी परत एमर्जन्सी केअर सेंटराचेर असेंब्ली पोतोन डिमांड घालपाक लागले. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कितूणी आहा 24 आवर्स दोतोर ना. कितेंय जालें जाल्यार जे भाशेन डॉक्टर संदेशान आज म्हणलें राती कोडे समज कोणा हार्टा येयलें कार्डियक अरेस्ट येयलो कितें वयर सकयल जालें जिवा बरें दिसना मोबरा पोतासून हिंग बाणाले ये डिस्टन्साक 24 आवर्स राती को दोतोर कोणना. सगल्या वी ऑल हॅव टू रश टू मारगांव आणि मोबरासून जर तूं मडगांव पावतलो तूं मिनिमम हाफ एन आवर लागताच. सेम वे आम करमणसून पावतलो वार्कसून पावतलो जाल्यार एक 20-25 मिनटां लागतल्योच. सो टुडे वी हॅव मेड अ स्पेसिफीक मॉडल. आमकां दांतां दोतोर जायो हिंग डेंटल आसना. आमकां 24 आवर्स दोतोरा सर्वीस जाय एमर्जन्सी ती आसना. आणि डायलिसीस करपाचो जो आमगेले 9 पेशंट आहाय आनी पेशंटा डिमांड आसलो. बीइंग अ कोस्टल बेल्ट वी हॅव गॉट हाय इश्यूज ऑफ किडनी आणि डायलिसिसा पेशंट भरपूर आहाय. म्हाका एपेक्स घनश्याम सांगतालो की ऑलरेडी 6 पेशंट्स वी हॅव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओवर हियर फॉर दिस डायलिसिस सेंटर. आज इनॉग्रेट कोताय थिंगा आहाय 6 पेशंट्स आर रजिस्टर्ड विच मीन्स द डिमांड इज देर. लोकांक त्रास जाताय आणि लोकांक जो मडगांव वचो पडटा मडगांवचो नावेल वचो पडटा तांकां आज हिंगा ही फॅसिलिटी आमकां अवेलेबल आहा. एक सांगूंक सोदतालो ही जेन्ना फायल 2 वर्स लागली एमर्जन्सी केअर सेंटराक भरपूर वयर सकयल जालें. फायल रिजेक्ट जाली फायनान्सां आडायली. दिस एंटायर टीम इज देर टू विटनेस माय स्ट्रगल with the various departments to make sure that we get the finance approved, to get various things approved. जायत जाणान ट्राय केले की वारक्या फातराडेन एसोलो युनिट गरज ना आणि रिजन दिले की नावेली फर्स्ट क्लास फॅसिलिटी आहा
गव्हर्मेंटाली जाल्यार वार्कीकारांनी कोरमणकारांनी केळशकारांनी नायेल वचपा जाता बोगले पड म्हूण. बट माय डिमांड अँड माय कन्सिस्टंट एफर्ट वॉज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक कोस्टल बेल्ट मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक म्हाका निवडून हाडला आनी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हेल्थ केअर जरी तरी इम्प्रूव करूं जाय. मुगेलो झूज जो आहा सरकारा कडेन हो हांवें चालू दवरलो आनी हे झुजा पासत आज आमकां ही हेल्थ सर्वीस आज आमगे ह्या फातराडे गांवांत मेळ्ळी. जेन्ना 2 म्हयने पयले आमकां ZP हिंग सीट फाव जावं ना आमकां कोलवा सीट फाव जालें आनी फातराडे वाड्यान जायत लोकांन आमचे विश्वास धरूं ना आनी आमकां जायत वोट उण पडो. तेन्ना जायत जाणांनी हें सांगिल्लें म्हाका की तुका हिंग वोट उण पडो तूं आनी तें सेंटर हिंग कित्याक ओपन करता तूं तें दुसऱ्या जाग्यार व्हर तुगे वोट सुबेज पडटा थिंगा. मुगे एकूच मना आहलें म्हाका जावं 100 लोकांक 150 लोकांक पूण जे लोकांन म्हाका वोट मान निवडून हाडला ते लोकांन म्हाका जबाबदारी दिल्या की सगळ्या लोकांची हेल्थाची कुयदाद हांवें घेवपा जाय आनी हांवें हें युनीट जे फातराड्या हांवें हाडपाक चिंतलोलें ते तशें दवरलें आनी वी हॅव कंटिन्यूड अँड वी टुडे हॅव डिलिवर्ड अँड इनॉग्रेटेड दीस युनीट इन फातराडे इररेलेवंट वॉट एवर द वोटिंग पॅटर्न इज. मुगे एकूच तुमकां सगळ्या रिक्वेस्ट जायत जाणां कडेन हांव मान्य जालो ना अजून मुगे कामाचेर आमगे जें काम आमी केलें 4 वर्सां तेजेर आनी जे लोकांनी आमकां वोट मारून एक काम करपाक संदी दिल्या एक सगळ्याक हांव रेस्पेक्ट दितां. आय कॅन ओन्ली कन्विन्स वन थिंग हांवें तुमगे वोटा मान दिल्लो आहा तुम म्हाका जे सिंबलाचे वोट मानो आहा ते सिंबलाचे हांव आहा. हांव उडमान वचोन सरकारा बरा रावन BJP वचोन हांवें सरकारा क्लिनीक ओपन केलो ना. हांव ऑपोजिशनाक रावन हांवें एक क्लिनीक ओपन केला आनी ऑपोजिशनाक रावन गोंयच पासत झुजोन गोंयच लोकां पासत झुजोन मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक हे हेल्थ केअर युनीट फर्स्ट ऑफ इट्स इनिशिएटीव आय हॅव मॅनेज टू गेट इट ऑर्गनायज. जायत जाण म्हाका जेन्ना हें इनॉग्रेशनाक हांवें इन्विटेशन धाडलें म्हणपाक लागले की तुमी सरकारा ह्या दिसान टिका करीत आहाय जाल्यार तूं एक आटी सरकारा टिका करता आनी एक आटी तूं सरकारागे क्लिनीक ओपन करता. सरकार म्हणलो कितें सरकार म्हणलो गव्हर्मेंटागेले पयशे सांबाळपाची एक टीम गव्हर्मेंटागे मंत्री मिनिस्टर म्हणचे आमगेले टॅक्साचे पयशे जे थिंग वयताय तिजोरेन ते कितकोन मोडपा जाय आनी फाव त्या जाग्यार मोडपाक सगळ्यान एकठांय करून हाडलोली टीम. आनी हांव कोस्टल बेल्ट म्हणटकीर हांव केन्ना फकाणान जायत पार्टी एसेंब्लींत म्हणटा आय होल्ड द लार्जस्ट पोस्ट आनी सिन्स आय होल्ड द लार्जस्ट पोस्ट I give the largest revenue to Goa government, and since I give the largest revenue in terms of tax, I need to get the best of the facilities, and that is what I am making sure I am getting for my people of Benaulim constituency. Yes, Sangon, I will continue to do my job. हे हातींतल्यान आनी जे देवान गुण दिले तितूंतल्यान ज्यो सर्वीस तुमचे पासत करूं शकता त्यो हांव करतलो. तुमगे जी काळज जिखपा जाय फातराडे लोकांची ती हांव जिखतलो. जे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक काळज हांव जिखलो ना ती मुगे कामां वरी हांव जिखतलो आनी तुमगे सपोर्ट हेज्या मुखार म्हाका तुमी दितली तुमचे बारा रावतली आनी हांव मुखार अशें करून बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 7 विलेज्यो केळशी गांव करमणी गांव ओळ्ळे गांव वार्की गांव बाणाले गांव कोलवा गांव आनी सुराले गांव एक पीसफुल कॉन्स्टिट्युएन्सी एक मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी where health and education will be the priority. Our youth safety, our women safety is going to be the priority, and with this dedication I shall continue this term and I shall be ready for the future if all of you are going to be there with me to take this journey ahead of improving Goa and saving Goa. Yes, Sangon, Diyo baro karu. Thank you. Kidney disease is on the rise because of increase in diabetes, high blood pressure and other chronic conditions. In India, as compared to the rest of the world, the incidence of diabetes is going up and kidney disease also increasing. And I don't need to tell all of you, some of you might be kidney patients already, that
it is something that can completely change your life when you get kidney disease. So to have access to dialysis, to have access to medical care close to your home and at your doorstep is indeed one of the privileges, I can say. So we are very happy at Apex to be part of the initiative. Apex, along with public-private partnership under the program, has this is the 17th center which has been opened, and more than 800 patients in Goa have benefited from dialysis services. So we will continue to strive and provide dialysis care to as many patients as possible, and quality dialysis care where they don't need to travel miles and miles to get their dialysis, and their quality of life will improve immensely. Thank you. And I thank sir for this initiative. Thank you. So today itself is a blessing day for you. As Father has blessed, it's a blessed day for all the villagers of Fakradi. Why I will say that you are not even getting clinic, but you are getting one specialty facility. So indeed it is a great achievement for our MLA. I have practically not met him earlier. Today I am meeting him, and I used to always see him in the assembly session putting up our questions, villages question and question of Goa in front of the media and Goan people. And as a Goan, I am proud of him. Sir, what is this facility? I'll just tell you in brief. So we have three facilities here. One is Emergency Care Unit or ECC, Emergency Care Center. Second is Dental Care Unit, and third is Dialysis Center. So emergency म्हणजे किती मेळटलें तर first of all it is 24/7. So from today, from now onwards, doctor, advanced paramedic जेणे बरी ट्रेनिंग घेतलेली आसा असले क्रिटिकल हे चेक करपा लागून फ्रॉम आउटसाइड गोवा, फ्रॉम बिग हॉस्पिटल एक टेक्निशियन आणि एक MTS तुमकां 24/7. Even if you come at 3 o'clock in the night, 1 o'clock night, they will be there. Because I have seen such centers in Goa, and Goa is the only state which brings such center to the villages. So we can say now the quality health service has come to the doorstep. A doctor will be there 24/7. So तुमकां खबर आसा की हार्ट अटॅक, स्ट्रोक, एनी एक्यूट कंडिशन, एक्सिडेंट हें केन्ना सांगून येना. So whenever you get this, we go in a panic mode, because the doctor will be available 13 kilometers, 15 kilometers, 20 kilometers, and then we try to call ambulance is busy. Then that golden hour, what we call 1 hour, golden hour is wasted. So you can directly rush in here. Suppose तुमकां कितें जालें जाल्यार we'll be doing ECG, we'll be doing your blood sugar, तुमचो BP पळयतले, तुमकां assess करतले, and that golden hour what is needed to be done, that doctor will decide. If ambulance is required, she'll call 108 and transfer wherever it is required, either to be transferred to the district hospital or Goa Medical College. So this is the setup, emergency care. So don't hesitate. Anytime if you get some condition, don't stay at home. Maka हें जाला, असून काय ना, gas जाता. So post-COVID, we have seen that lot of increase in the heart attack cases, especially in the younger generation, less than 30, less than 40. We are getting around almost 150 heart attacks, STEMI, like ST elevation MI, where you have to take acute action. More than 150 per. This month itself is 187. Since I monitor for the state of Goa, I know the figures very well. So around 200 people get heart attack in Goa for every month. So this population is there everywhere. So don't hesitate to take these services. This is government service, this will be available. No, a trained doctor, a trained paramedic, and a trained assistant is available 24/7.
Second facility which will be available is the dental care. Every alternate day, Tuesday, Thursday and Saturday, a dentist will be catering to your need. So why a dentist is needed? तुमकां खबर आसतलें ल्हान भुरग्यांक आनी जाणटेल्यांक सगळ्यांचो डेंटल प्रॉब्लेम आसा आनी गोवा इज वन ऑफ द स्टेट वेर मॅक्झिमम डेंटल प्रॉब्लेम आसा. अशें बाकीच्यांक ना आसा, बट इन गोवा वी रिपोर्ट. Since we report, the figures come. So why we report? Because people go to dentist. So dentist will be available in the morning session and she will take care of your dental health. And anybody is having any dental issue, she will solve it. Because if your dentals are not good, then there is problem in digestion, there is problem in nutrition. And if nutrition is not good of younger generation, then you know they become a weak adults. So third, and the most important facility which will be given here will be dialysis. खरें सांगपाक गेल्यार म्हाका अशें दिसता की हें दुयेंत कोणाकूच जावपाक जायना. इट इज अ वेरी म्हणजे पॅथेटीक स्टेट वन पर्सन वन्स ही गेट डायलिसीस इशू. आनी मोस्टली केन्ना जाता वेन आवर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज गोज विदाउट ट्रिटमेंट, प्रॉपर ट्रिटमेंट आय एम सेईंग फॉर इयर्स. म्हणजे आमकां जर डायबिटीस आसा, व्हेरी हाय डायबिटीज 300, 400, 500 शुगर, आनी आमी ताजी कॅरूच घेना जाल्यार हो पेशंट आफ्टर 2 to 3 years गोज इन किडनी फेलियर. आनी तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसना. एक्चुअली आय एम द हेड ऑफ डायलिसीस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. प्रेजेंटली इन गव्हर्मेंट सेटअप वी हॅव अराउंड 900 people taking dialysis, which is not a good sign because we are not controlling our diabetes. But once the kidneys goes, there is only one hope, that somebody has to give you transplant, which is very difficult. Yesterday itself myself was in Bambole Ashilo, and there were 3 kidney patients who had come for transplant. I am one of the authority to sign it. आणि म्हाका सांगपाक बरें दिसना की आमचे गोवन पेशंट्स आर very much in the line, but all these patients, 3, one was Nepali, one was from Karnataka and one was from Maharashtra for the transplant where we have to sign. पूण म्हाका दोतोर सांगतालो आमचो MS ऑफ GMC, बाबा आमचे गोंयकार फक्त कोणी मरता काय म्हणून रावता जावं कोणूच डॉनेट करपाक वचना. And maximum patient who take dialysis are Goan patients. So anyway, this facility your MLA has brought to your doorstep. Otherwise, I have seen dialysis patient आसा ताका तो काय बशीन वचपाक शकना, ताका गाडी करची पडटा. Every alternate day, thrice a week he has to go. Minimum district hospital he has to go. Otherwise GMC, you can know the expenses. The person has to go somebody assistant because sometimes after dialysis they get vertigo. They have to sit for sometimes because of heat in Goa. So this facility will be treating 6 patients, 6 into 2. In the alternate day, there are 12 patients at present. As and when sir says, we will be increasing it. So I feel we should give one clap to your MLA for this facility. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.